دم خوش گهدار و تماشاوانی نهجاد باسی روژانگ و مجارا روژه ایرو دل گلبمه. نوتو 2 سال برای شیخ سعید افندی سروک تفگرا کردستانی یا 1925 لطاقه درچه یا دیاربکرش آلی وی دادگاه که ناوی استقلال الخوکربو لیل دج استقلالا ملاتکی راوستیا و همبری سرکردین وی بریارا داروکرنی داوه هات بداروکرن. ترمی شیخ سعید افندی هات بوندا کرن و شارتن. حتی روژایی روژی ترمی وی لکودیه نهاتی اشکره کرن. اگر آمازن بیشون کرنا و بوندا کرنا وی جگلی وی بو. لی نوتو 2 سال پشتی وی همو تفگریم کرد لباکور و هروها کردستانی او روژ ببیرانین. نوتو 2 سال پشتی بدار وکرنا شیخ سعید افندی دی 25 ایلونا ای سال ده رفرندوما سرخبونا کردستانی دیدار دکوی. لسر وان مجاران ام دی لگل نوی شیخ سعید افندی نویسکار و سیاستمدار دیادین فرات جست دیویامه انقرهی با آخفن. بریز فرات بری نوتو 2 سالان شیخ سعید افندی 46 هفرین ویین شورش هاتم بدار وکرن. گرنگیا وی روژه واتیا وی روژه ایرو 2 سالا 2017 هنده جو کردان را تی چواته گرتوش مره بنرخینه. بله یعنی شورش شیخ سعید 2 سال 2017 دا پیروزباهیاوی گلکی گرینگه. شیخ سعید یک شخصیت کی لیدر کی پشتنشین کی طریقتا نقشبندی هم بیه و لپالوی هاتیه دنیای و جیانا خواجی لخنوس یعنی مزم بیه لوداری در باس بیه. شیخ سعید لسر آخا کردستان و هاتیه دنیای دناف کردان دا جیانا خواه دوام کریه. شیخ سعید همو عایدیت کردستانی لسر شیخ سعید ام دبینین گلکی خورته. Yani evya çavamzanın bu örf u adetevi, bu bavariyavi, bu alakavi, o bu çuyunu hatınavi Şeyh Said yani roj bir roj. Dinav gele xweda, hayji gele xwe hebiye, pirskirikê wan o tengasiyê wan xastiye ji wan ra çareser be, daima şopandiye. Alaka Şeyh Said bi siyasetê ra jî bi şeklekî hebiye. İstanbul'u takip dikir, dema Osmaniyan takip dikir. Piştê ku Cumhuriyet çêbû 1921 da makazagona yekemîn gelekî mafên xwedmuxtarî dabû Kurd û Kurdistanê. Di heremê da Kurd wek yani federasyonekî mümkün bu jiyana xwe bikirin. Dema ku hat 1924 لودری ما کازاگونا کی دویمین چه بو تمام مافین کردان جه هاتن گرتن هاتن قدغه کرن ایجا سیاست به توایی لکردستان دمشیا لإستانبول منوره کردان روشبیر کردان شیغن کردان طریقت وان عشیرت وان همو یعنی به سیاست را علاقه دکرن خالد بی جبری و زیابه و اودننا همو یعنی دناف سیاست دابون روزانه تعقیب دکرن وقتا کو خالد بگ هات گرتنه لبیتلیسی idam کرن پشتوی شیخ سعید خواستن بهرن لبیتلیسی ifade بدن گرتنه وی ساله شیخ سعید گو زوستان از نکارم ورم و تاب ناو گل دا yani ev hadisana motamot roj be roj gav ve gav daha takip kırın yani Çil Kurdistan'ı be ev Cumhuriyet çebu ka mafin Kurdan lukunun ev de navkada münakaşa dikirin, kısa dikirin ve müşavere dikirin. Pişti Şeyh Said Efendi leheremeki geleki berfere ve tarikatı Dimeşant. Brez diyadin Fırat yani tekiliyin Şeyh Said Efendi legel tevgera azadi be paşivi legel tevgerin dinin Kurd be kesayetiyin Kurd ego riberitiya tevgera komalgahi civatiya Kurdî dikirin به هف و دوره هف و ندوی چرچوه دجیگر تو شروفایا خبر devam ki. بله هبون yani dedi Şeyh Ali Rıza Efendi Kurevi mezine 25-26 sali bu demek ki jibo van siyaset tu jibo mesela perskreka Kurd dişine İstanbul Şeyh Ali Rıza Efendi be Seyyid Abdülkadir ra hevditine ki çekriye mesele de navkada münakaşa ve nırkandına yani
Hacı wî jî hemû tiştan hebû sadece Şeyh Said takip dikir. Tedî ew savcı jê dipirse Ahmet Süreyya Eriye Evren dibê tu ku derê vî hareketê dayê dibê ez di nav hareketê ne li serî bûm ne li pêşî bûm. Yek însanekî Kurd ez jî mîna her kesî di nav da bûm. Wexta ku mesuliyet hat ser milê min ji vî mesuliyetê xwe şûnda neda. Elbette ki yani ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê hareket dest pê kirin. Şeyh Said bixwe yek merivekî oldar bû, ev ya rast e yani hewce nedikir yani yekî oldar jî dikare Kurd û Kurdistanê xwe ser bike û veya û Kurdistanê înşa bike. Ev ya hîkî yani muhalefeta nav Türkiye'de dikişînin em bikişînin ser dîn veya li ser milliyetê. Belê divê çerçeveyê de ez dixwazim bipirsim kek diyadîn. Devletê beramberî şoreşê nêzîkahiyek dualî nîşanda. Di qada navxweyî de nêzîkahiyekî wisa wekî metirsiyekê gefekê li ser welat, li ser parçekirina welat an goda mezrandina Kurdistanekî ser bixwe. Lê di qada navdewletî de şoreş şa Kurd wisa binav kir ku dixwaze xilafetekî İslamî pêk bênê. Yên nêzîkahiyekî dualî ger em propaganda û nêzîkahiyên devletê beramberî tevgera Kurd bigirine desta di 2017 de jî çi cudahî di navbêna nêzîkahiya devletê beramberê doza rewaya Kurd tu dibînî. Yani Cumhuriyet vakta ku çêbû dad beriya wî jî referansê wî yê Avrupayê yani digirtin Osmaniyan jî digirtin carcaran. Piştê ku Cumhuriyet saz bû, qiyama Şeyh Said çêbû ji Avrupayê re gotin ki Şeyh Said merivekî mürteciye, irticayê tînetê, xelîfetî tînetê aman werin ji me re bibin alîkar em vî hareketê bifetisînin bidin sıknandinê. Dehindir da jî ji xwe re nav xwe da jî digotin em Tirkin Türkiye'nin welatekî nû me avakiriye ev jî dixwazin Kurdistanê çê bikin me parçe bikin dualî yani dixebitîn. Wexta ku dualî xebite heta em dikarin bibêjin li ser vî propagandayê yani İngiltere em bêjin İngiliz veya ecnebî alîkarî dan Mustafa Kemal yani di Şeyh Said hareket kirin. İşte caran iftira da vejin dibêjin yani Şeyh Said ajanê İngilizan biya nizanim işte ji wan pere girtiye û bi gotina wan tevgeriye asla ve qet'a tiştekî wisa tune û Şeyh Said û İngiliz tu wextê hevdû ne dîtine ne jî bi hev re münasebet çêkirine. Şeyh Said hareketê wî hareketekî Kurdistanî xwezayî ye li ser aidiyetê Kurd û Kurdistanê yani şoreş em bêjin dest pê kiriye yani. Herkes alaka kiriye divî Belê kek diyadîn heta roja wekî îro her çend behsa biratiya gelan biratiya İslamî tê kirin lê termên rehmetî Şeyh Said Efendî termê rehmetî Seyyid Rıza rehmetî Saîdê Kurdî bêşûnwarin windan e ji gelê Kurd re ne eşkere ne şiroveya te divê babetê de ez dixwazim bigirim û çi bersivê didine we vekî malbata Şeyh Said. Yani em dikarin bibêjin ev değer nirxên yani değerên Kurd û Kurdistanê ev sistema hanê ku li ser kar û bare ji qebristana wan ji goristana wan jî fikar dikin. Yani metirsî didin ser goristanê li ser qebrê wan naxazin yani li ser wan aidiyetekî çêbe, şopandinekî çêbe, bir'anînekî çêbe. Yani heta niha jî me çend caran muracaatê dewletê kir me got ka ev Şeyh Said û çûlûşeş hev hevalê wî goristana wan, qebristana wan li ku derê ye bi fermî me muracaat kir me got ka bidin me ji vî meselê da pir ketûm in. Asla ve qet'a meselekî yani somut em bibêjin xuyayî qenaetekî ji merfan ra nabêjin di vî nahiyê da jî tu gavekî nabêjin. Yani naxazin em bibêjin qebristana Şeyh Said û çûlûşeş hevalê wî elbettekî xuyayî be dibe gelekî sembolekî pîroz yani 92 sal derbas biye
evya bûye tarîx, evya bûye örf, evya bûye anane û li ser viyan mümkün e siyaset çêbe û siyaset rabe piyan di Kurdistanê da yani alaka çêbike ji bo viyan naxazin yani Bedi'u Zaman jî, Seyid Rıza jî û hatta Seyid Rıza dibêjin bi tevêlayî wî şewitandine xweliya wî nizanim çawa kirine. بله ککتیا دین هر وها یعنی نوت و دسا جی سر و درباز بو به او سیاستا کو هاتی خوستن کو ریبرین کردان بین جبیر کرن پشتی نوت و دسالا ام دبینن کو هر سال روژین به بیرانی نوا به آوایی کی گورتر به آوایی کی مزنتر تی به بیرانین حتی گوا کو یا ای سال من شوپان لهر چار آلیین کردستانی به تایبتی لباکوری کردستانی همو تفگر و ریخستنین سیاسی، جواتی و مدیاتیک این کردان افروجا مزن ببیران. بله gelekî baş e sed sala 21 da dünya piçik bû herkes hay ji xwe heye herkes ji duruma xwe fehm kiriye û siyasetê Kurdan cuda cuda ê ku alaqê wan behev tune bin siyaset vana pîrozbahiya salvegera Şeyh Said di nav xwe da kirin tu rextekî tu zextekî tu tengasîkî jî yani li ser malbatê li ser vana çêne bû herkes azad e pîrozbahiya Şeyh Said da dikare li ser fikr û ramanê xwe pîrozbahî saz bike û li ser qenaetê xwe bibêje qenaet ji xwe rast e qenaet yek e qenaet yani îtibar bi însanan İtibar bi Kurdan, itibar bi Kurdistanê ye. En dawî de em dibêjin müşterekê me yê herî yekemîn Kurd û Kurdistan e. Ew li ser viyan însan fikrê wan mümkün e cuda cuda bin. Li sed sala 21 da Şeyh Said gelekî îtibar ji Kurdan dibîne. Ew jî yani warisê Şeyh Said xelkê Kurdin, Kurd û Kurdistanin. کک دیا دی نوت و دی سال پشتی بدار وکرنا شیخ سعید افندی و 46 هفرین خواه. نهاجی ام دی پیواجویا رفرندوما سرخبونا کردستان قصه دکن. کمتری سیمهان مانکو لباشور کردستانی گلی کردستانی دی بچه رفرندوما سرخبونا کردستانی او وین و اراده اخوه دی جبو سرخبونا کردستانی بین زمان. پشتی نوتو دی سالا. بله. بله gelekî baş e tevafuk bû yani eviya bê heftê em 25 îlonê da terin referandumê qenaetekî dibin terin ba gelê Kurd. Ji gel ra dibêjin Kurd azad bin yan azad nebin. Hûn dixwazin Kurd azad bin yan kole û bende bimînin. Ê du diyan jiyana xwe bi destê xwe bikin ya bi destê welatekî din bikin. Avana yani û dixwazin heqê xwe bigirin. Û dixwazin edaleta xwe bi xwe di nav xwe da çêkin. Û dixwazin wekhevî bi xwe di nav xwe da çê bikin. Di ser referanduma 25 îlonê ê ku Kurdistanê da dijî aidiyetê wî Kurd û Kurdistanê ferz e ku li ser wî bibêje erê ji ser viyan jî xebatekî bike. Yani ez azadiya xwe dixwazim, ez nasnama xwe dixwazim, ez adaleta xwe bi destê xwe çareser dikim. Dixwazim xwe îdare bikim. Bana gelekî mühimin gelê Kurd gelekî yani zor alaqe bi vî referandumê bike. Di vî referandum ev dibe sedema belkî silahî rehm yani yekê başûr tere bakur bi münasebeta referandumê silahî rehm yani însanê dinê ziyaret dike xal xatirê wan dipirse bi vî sedemê hevdû Kurd daha nêzîkê heftênê daha nas dibin referandumekî çê dibe. Ev referanduma Kurdan gereka bike yek. Yani eger Kurdan nebin yek ew ê herin yek bi yek. Ew Seydayê Cigerxûn gotiye di helbesta xwe de ev ya ferz e em herin ser referandumê nasnama xwe bizanibin, ola xwe bizanibin, dîroka xwe bizanibin û di vî erdnîgariya rojhalet da û li dev dora me ê ku dijmintayî bi me ra dikin em yek vücut di qarşî wan bibêjin heyran bi me ra dijmintayî nekin. Wî jî bisulmanin, em jî bisulmanin. Bisulman Kur'an-ı Kerim'de gotiye Xuda ve lekad kerremna beni Adem'e. Gotiye son dixwînim
من زار آدم بشرف بعزت بعسالت خلقان ام جزار آدم ما مادم کی شرف اكو جترك هي جو كرد را برهبه بله كك ديادين او كسين كو او آلين كو دجبريا خوا جو كرد هبه بله او آلین کو دجبریا خوش رفرندوما سرخبونا کردستانی را دیار دکن دبیجین کو سرخبونا کردستانی دی یک ریزیا عراقی حتی یک ریزیا هرمی تک بده جبر کو دی شری لدجی ترور جی لاواز ببه حتی جهه کی جی قبول دکن دی پجرینن کو مزنترین شری لدجی تروری گلی کردستانی کریه لی گر کردستان رزگار ببه دی شریل دیجی تروری لاواز ببه گلو اف سدم الگورا بیرو باوریه تا معقولن راستن نه yani eğer ligormin Kürdistan azat be u rızgar be arami u aşiti bi destê Kurdan tevî rojhelata navîn yani çima Kurd bi dînê xwe ra samîmînin bi vicdana xwe ra samîmînin bi gelê xwe ra samîmînin yani tu çavê wan li mafên însanan nine samîmiyeta Kurdan ez dubare dikim samîmiyeta Kurdan wisa xurte ku û ê ku herî Kurd bibin dewlet aşîtî û aramî li rojhelatê mümkün e çareser be temîn be ev qenaeta dimê de wisa ye ê ku dibe ya ma çima dewlet yani dewlet çêkirin yani ji her kesî ra mubah e ji Kurdan ra gunah e ev ya nayê qebûl kirin yani madem ki Fars dewleta te heye Arab dewleta te heye Türk dewleta te heye wala em Kurd jî hewce dike dewleta me hebe ha dewleta me yani rimbe jî xirab e dewleta me ye yani alaka bi kesî nake dewleta me xirab dibe bira keşî divan ew kanda texmînan da yani fikrê xwe pêş da nebêje yani ev ya yani Dirêz Firat gere zwerme pirsa xwe dawî em coğrafya heremî û coğrafya cîhanê jî ger em bigirne berdesta Kurdistaneke serbixwe çawa dikarî bibe hêlîna pêk ve jiyanê aştiyê û konsensûsa civatî ku herêma Kurdistanê bixwe ev yek ji cîhanê re destnîşan kiriye ku olên cuda neteweyên cuda civatên cuda li herêma Kurdistanê di nav konsensûsek aştiyane de به هف و دور جیانه دو کردستان کی سر بخوده اف رنگ این کردستانی چاوا دکاره کردستان بکی مدل جی جبو توایی روجلاتانه yani esas hadisa Şeyh Said Efendi yek aliki wî din ciheye yani din di seküler alanê da di saha seküler alanê da xwe îfadekirin firseta xwe îfadekirinê çêkiriye. Pênce û heşt dewlet hatinin coğrafya rojhelatanin. Ev nirxê yekîtiya Avrupayê ji xwe ra bigirin mînak rixnê ceribandîne yani. Rixnê teze hewce nake em çareser bikin. Tamamê dünya pênce û heşt dewlet livranin hewce dike em alaka û diyalog û دیپلۆماسی bivan dewletan ra çêbikin ve çawa yani xelqê xwe û aram dikin ve standartê xwe jiyanê çawa ve bilinkir em jî dixwazin vana van dewletana mînak bigirin û standartê xwe jî bînin seviya standartê yekîtiya ev dewletê ku müferreh bûne bînin seviya wana bînin asta wana ku û Kurdistanekî em bikaribin serbixwe çareser bikin. gelekî spas birêz diyadîn Firat neviyê Şeyh Saîd Efendî her wiha nivîskar û siyasetmedar ku tî stûdyoya me ya Anqarayê li gel me. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îro ya basî roj heta bernameyek dîna basî roj her şad û bext.